Tuma GH any midin edina na ama obusua ebre no ewie eduru se ede ebobaba ewoye my Ghana mu no me beto dwa se wa we hwe so betimi enye bi ewo mu na fida yenwa be ma kuma wood actor Bishop Bernard Nyako ewuye no yehu ne busua ne fa bi yehu ne ba be ma wodi kan ebiemo so no yehu ne nya be ma peni a wono so edi ne ma ne din ede Mr. Isaac Daku ebiemo so ne yatete ne maame ene enkofo fofo a wo mo ben ne pa anaso wo ne ono ebo ebusua na ne wo echi no ensema abobo aba kofo kansem edifo a wo muso oman mu ebi ehunyama hyenkom tese ensem de edoso ebra wo wuye no ebeto dja se ebra doctor for so de to dja se we ewenya colon cancer na enukra ene ma ne efi atesfo asase so no edifo bi so a na wo mo be no won paibo mu bompaye de aboa no e won yare mu no ese de beto dja se yare na wo yare no to yare a wo hu ne se wo bi ewokuma wood industry mu ene to edema abrante no ni niam no wotun se de busuafo eni enje sa ensem na ebo ba efa asofo no nsonson sem ne nyama na ededi efa ne nwa no ehun nenti we ina ama ninya bema Mr. Isaac Daku wo ye Bishop Bernard Nyako ni nwa bema peni pa a wo ben mame baako papa baako a be kire mu se sa ensem ya ene na mewie from memu osofu we sise osofu si we ye tuneduro osofu we si we ye nijuju Bishop Bernard Nyako no entis enye ni wo a ensem na ados no meya nka de sakra no no ye ni nyan onim no na wo ben no e wo de yare no onim se nyankopon wo tumfo jana nkasa ena ato ne nsa e de fani nya Bishop Bernard Nyako no ensem na ne na mewie mu no Ghana for maye nya aso ekra e ma hom because enye no kwa bi anim na se wo na ba no ebia ye wo ma drink se wo mefa ho edididi enu nti na ensem no aye bebre e wo social media no so nti yenyi fi on to no krampo no brebi wodaye e wo ni nyane e wo eche no wodaye na nyankopon kra e be so no daye na daye no eye hu eye wonwa eye asempa ene warning pa ene nyankopon e de man se won ka kire ewiase aman ni nyana eye Mr. Isaac Daku yi somebody to just say obra wo som daye nyankopon eyi kire ne se eye afiwe mu 2020 afiwe mu asofo a wo mu di atro atrofo difo mu Ghana ha se no wo bedan mu nya esuban edi wo beyi wo muto ebeyi nyema wo na mesuma se eye nya adedi ama Ghana fo nya ehu se we eyo sofopa we nya sofopa wo mu ewo nyankupo emu wo so ne kware so no wo beyi wo di ama obi ehu wo se we ye sofopa se we ye sofobone no Ghana aha se no yebehu enche bia na nyankopon kasa ena beda ensemwe edi ede no na nyankopon ka no tumu se wo kire na nyankopon ebuafu pa na ne buafu nyankopon ne kasa ewo dae no mutu se na ebufo ewo kasa yemu a one ne kasa na wo kire wo se wo mo de ato mo se wo de wo mo ya so for self acclaimed ones no wo mo de ye from no ma gasa from ho no mo de nam se nyankopon na from no wo mu nya eka ho bi na nyankopon ebetwe wo so eka wo mu so mo nam ni din so ebo nkofo apo de nkofo japade efi wo mu nsem tukra de wo masem mobo kra na de nyankopon de be ye wo mu no wo mu nkra nkomopo bebi akote na ebiem so no wo chese wo be ti wo mafi atase so wo be yi wo mo kra pa ma chese wo mo sonson wo mo asekrapo enka wo bebi ni aka wo mo kra se Daku kra na we etiase anase na we etiase na sa nyankopon de na menkan se na wo de ne nsem no eto ema eye ewusafo na yehu se na eye Mr. Isaac Daku Bishop Bernard Nyako ni nwa peni kan wo se God is angry at some self-acclaimed men of God in Ghana who are using his name to deceive people and drawing them to hellfire, and he will wipe all of them away from the surface of the earth in the shortest time and very soon. So all of them should beware. And until Bishop Bernard Nyako ni nya bema penny pa Mr. Isaac Daku nsem ni yichire a wonya ni da yesoma wonya fa nyankopon ene ensem opesa won kanche Ghana mu Ghana mine mu nya no ene wode atudwa no na ensem we ebeto da na Ghana for ka say ye ene no na esi no eno na esi no tese nyankopon ade a wo ye ewo wiase mu ana Ghana ha sesesi ano eno na wada na di ewo da yesumu atre Bishop Bernard Nyako ni nwa bema Mr. Isaac Daku yi because Ghana ha ye nim say esi ade di asofo a
one more Ghana be do na one more macho mutin do na etna hot seat super because in summer everybody efo mo ho no egu omo ho fi say omudin ti omo tekra afi ye asafo no emu wo ma sori makrampo enyo obuo anagide bi krampo e de amom because in summer eba no otu say asase no ebra ho na mo kere Japan che na expose na se no ye bishop Daniel Wobinim eno sha ase e wono so na wo hwe enimguase e wodi egu papa no ensem wa de aba efa papa no ma wo no mo twempena eye egude businesses awo ye o undercover e make say the fraudulent cases nsem eye amamre bi a wo mo ye e wo sumase nyankoma de wo ye de ya asori na wo danedi atre wiasa fanania true ni TV station o timi say enya senketwa me nye sure say eye sa Bishop Daniel Obinim no betimi enya akudo asase asori asibiem ebiem so no wo yi ono to nchen krampa wo Reverend Obofo kum chacha ebiem so no Reverend Obotuo enkofo din ya bo wo mu no otum se edin akasa Ghana hatinka wo mo dom eni obuo ewo nipa enim na so se na nsem ebobo fa ba wo mu no otum se dodo na wo mani ewu edi amom wo mani ewu kra ewo mu ho enu nti nsem no dodo ena nyakopo eyi no etre the Mr. Isaac Darko na otu nse we dey se na kupon sabe dano edi e wodaye mu edi ache Mr. Isaac Darko ni patete Africa na asase ne aba wotu nse na kupon wo confirm Mr. Africa no be sha asenti ye hu ama etwem no eye ne ketu emu krampo na Africa na asase no e be hye ase na ye nhye Ghana fo bi adwenkyem de betu dwa efa eye nsem ya Mr. Isaac Darko edi etu dwa no eho we efi Bernard what say oh Lord, let this dream come to pass for me. Thanks. Ono so e bompaye ateche se nyankopon embo no humodin amadaye we embetwem esan se Ghana edu bra ye pese obia pese wo hu omo ye fake ebo nipa po ede nyankopon edin ede twidom ede akọ obonsam ejem ebiem so no Ghana ya bre asofo no dodo nantie pese nyankopon enda ne nkofo na edi wo mo ka no kware edi nechi ye ni nyuma pepepe wonder o medi se na ebe hu se na ebe ko ya story esifam we su efi maka kofi o say it will surely happen live ono so gd se na ye nyankopon e ya che Mr. Isaac Darko no sa na be si ma mata se be fe wo bia ani ebe hu bi enu nti wo twen enimpa we su efi Anthony, great warning from the Most High. Thank you. No say ode enase ena etai. Eye Mr. Isaac Darko echi esa say wapem aka eye nyankopon ne warning opese wonfa ema ewiase afa na nya. Nana Kwame Brown so edia wode abeto dwa wo say oyiwa fake pastors woe unto you. Repent and come out to confess your iniquity. So say asem na no na da ho na enu an ye bie so no a kire mo we de nyankopon nim asem eninti muntie na mo amoye fake pastors no mo ntwen pa na nyankopon ebe ka mo ho asem a kire teso be da mo to edi a kire obi bia enti ebe ya mo akase mo nsakra ewo mutrim mo nsakra ewo mo boni mu na mo fa metudwa na mo kan no pefe no wo bia enti ansa na nyankopon fufu show aba mo so de bi e twa tokra efi ruby. Very, very true, pa. God bless you. Also, editum passe. Ediye another suma Mr. Isaac Darko. Enya fa asofo hono. Anase nyankopon eyichiro no. No kura pa na ebetimi abem se na nyankopon aka nto nyankopon emfa ne shira ento ne so. Ebusafo we de confirmation o. Tene be fa ne bia ebetimi afa ne sa confirmation o se adefo fra yakopon baye o se die mpa na eba ne de we de etimu se already na ahya se e wo ye man Ghana mu already na yehu se asofo ne mu bi wo mo tana hot seat so se si a wo mo to esi jemu a wo mo to dere a hu de wo mo ye mo hu ebi kra ntimi ma bedwem ko na wa ba kasa ebi so akadem ebi so aba ete so mo ba boti kra nse mo keka no kampo no esi so hu se wo ka ko na ni mo to ka ba de chi o se wo ka traje ne hu se wo ye de kra wo sheda ehu e ma mo na ni die mu no wo so o wa dwentira obetimi e de atodwa e wo too much GH efa ensem way e hom e biem so obetimi a share video way e de ma wadam fofo wo bibia wo be wo bia no so ehu se na ensem no eni so etiem midin de ede na ama orusa na ha na mere so be ma kwan am di dwede ni esi hye ne so na me yen atoma ye besa ehwebim wo betimi a follow yen ewo Instagram at @tumagh_ makramo. Fiti ani asese ni din ene your friend say mechanic
saa na prophet kumchacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumchacha me so me hwe